on a positive note, ngendo kekeli umheshimiwa Zaheer Nyandabire kagokora sebunge ya Nyaribari Chache ukumwakire salute. I think ngendo umheshimiwa Zaheer Chanda akorire no kwa abantu macharane chingende yonko mwa 2% magendro tayo empowering young people binte bimbiyo ndamwe 2%, lakini nende na mheshimu kama mheshimiwa wa mbunge wa Nyaribari Chache, lakini utakira konywe gasikia alageti planning na management kumanage kwere Nyaribari Chache na planning Nyaribari Chache na bakongumbarona babwene ta konyu Right. na gokonyu gotaribune na murama gotene monto garo monto ga gasiko ya murito ire gotena bo aba monta akurigi monta umanyite gende kya mokonye. Right. Igondo chena I'll do a better job okoram the planning ya Nyaribari Chache na kumanage Nyaribari Chache. Right.